Hiti FM, the best vibes. Yorana, nini hane o whaiti me te o? Yorana tau oa o Alves Suzanne. Alves, me te mara ua haamata mai oe I roto I te e whanhora ano te ratio a Porini tia tai. E menahia te e whanhora I te mei oe unei? E me pupuhia nā rātou nan ia te natirara, te e whaanhora, te imini rātou te tāta, no te haremei e roet uhipa, e nahia parau o anhohia nā rātou te hoe tuho a uhipa api, I roto I te reni a Porini tia tei. E teinei te imira rātou te mau tāta no te e tuho a uhipa. O hie no oe tara ameritu te whanhora? O hie e aita toa, e nea e ita nehei parun e mea whiwhiro, no te mea imihia te tāta ia paruparu to tāua reo, e te tātarar aho e nā ruto o te reo Frani. Tēnei tō e hamatara a mai o nei, e hai te tua o hepa ta o e rawenei, e ha te hora o e hamatai te rira whanhora. I te mopu upu a toa vau e tō uhoa Pascal, mito, te maua, ta mau whanhora, mei tōrav au e tētū tōreiva, e paruhia te e ninhe te mau tāta toa o Porini tia nei, niu mai tia e te reni a Porini tia tei, hor o mei tō rātou momon o atoa, mei te pep te ririra rātou, te o nei rātou, non ia te mau, hei paraun I te mau nenhe tau aparau, ni hupa I tupura te whenua nei, me te iemhana, whaar o tātou te IFIRA hupa, me whauwhaaroa no te tāta ia ite te hupa I tupura I tō tātou nei whenua, no te rira. Tēnei e hai te tei mo whanhora atua, tarano te rira no mi tarahora e tarahora, woti? Aita roa tu, e te teoreiva I te ora ahuru, tau ia ta mau whanhor a, mi tā tātou I te hunei o yo tātou roto chamata ahap ira. Tēnei ta maua Pascal Uhipa, te anianir a ia mau metua pāri tara rātou. Menahia te tupur a o te hap ira, te tau o tō tātou mau metua pāri, menahia rātou e tāam an e te hap ira, te mau hauti tara rātou, te mau whaur au I tara rātou, mau huru rau, tumuparau nene tā mau e parau I roto I tara rea horeiva hora ahurua, e niu mai ki tāta, e whaatia mai rātou turu I tara rātou, o I te he a maua te whauwhaarau te nehei e parau te whanhor a tā maua, no te mea arhei te tāta e niu mai, e te mau whea pāri hoia, ve tei e horu tā au e whaatian ame tara rātou I ora hia mai rātou. Ora ere ho e tumparau ta urua e rawenei? Aita roa tua, aita. Nen he tauino te mau mhana atoa, mi te mhana, aita mau roe mei tamau tunu mu prahu e whaatahia no te mhana ruto te area hora iwa hora ahuru, no te hoa ia whaiar a ahupa. Tēne wo hina aro te tātai niu mai, ia maua no I te tupur a mau o te whaiar a ahupa. Hiti FM, the best vibes.